Dugo sam razmišljao kako da najavim ovu epizodu podcasta. U određenom trenutku sam shvatio da ne postoje dovoljno velike reči kojima ćeš najaviti velikog čoveka. Za to su se pobrinula njegova dela. I ne samo sportska dela kao profesionalna dostignuća, već ona ljudska koja ostaju večna. Zato je moj današnji gost voljen širom bivše Juge. I neću nabrajati u ovoj najavi sve što je osvojio, jer za života najveći trofej koji si osvojio su ljudska srca. A on, i dan danas kada se pojavi, bilo u Zagrebu, rodnom Splitu, Sarajevu ili Beogradu, biva dočekan ovacijama i višeminutnim aplauzima. Moje ime je Lazar Jelić, a vi slušate košarkaški podcast Mrežica. Moj današnji gost je legenda jugoslovenske i hrvatske košarke, član Kuće slavnih, gospodin Dino Rađa. Dino, veliko vam hvala što ste se odazvali mom pozivu, čast imati vas kao gosta, stvarno. Pozdrav svima. Hvala. Situacija sa ovim virusom se smirila u Hrvatskoj, a vidim da polako jenjava i u Srbiji. Šta biste prvo uradili kada biste došli sad u Beograd, recimo? Pa vidja, drage prijatelje, uvijek je to tako, uvijek je to što ti fali. Meni je korona ko korona, nekako kroz život sam navikan na karantene, na ograničenja, na ne smiješ ovo, ne smiješ ono, tako da mi to nije teško palo. Trebalo je malo par dana da se privikneš odjednom na nekakav poluzatvor. Međutim, današnja tehnologija ti omogućava da se vidiš, da kao što mi sad radimo ovo, tako i s prijateljima. Tako da nekako to nije tragično palo, a to što skuvaš kavu doma sam, umjesto da odeš u kafić, sve zlo u tome. Eto. Tako da ja ovo nešto posebno ne doživljavam kao neku tragediju. Treba biti oprezan, treba se držati preporuka struke, ne slušati babe vraćare i slične, nego jednostavno slušati ljude koji su išli u školu za to. I mislim da to ide u jednom dobrom smjeru. Nadamo se da će se što prije eliminirati sve zabrane, da možemo ponovo starim putem. Da, rekao bih i dosta sam slušao od starijih da postoji ta neka konekcija Beograda i Splita i Beograđana i Splićana. Šta mislite da ih najviše povezuje? Pa šta ja znam, nekako teško mi je o tome pričati. Ja znam da sam u Beogradu uvijek dočekan bio sa aplauzom, ljudi tamo znaju košarku i jednostavno ne možeš ih prevariti. Postoje neke sredine koje su takve, na primjer Zadar u Splitu, Atena u Grčkoj. To su neke sredine koje jednostavno kuže šta je košarka, kuže šta je srce i onda ti to i vrate. Ja drugačije nikad nisam znao u životu igrat, tako da to mi je došlo kao nekako normalno. A ove druge stvari koje se po ovim prostorima provlače već dugi niz godina, po meni su ljudi ili jesu ili nisu. Koje su boje, kojeg su vjerovanja, to me nikad nije interesiralo, nego ili si dobar ili si, da izvinete, ne izrazu govno. Da. Tako da... Šta za vas Beograd danas predstavlja? Pa Beograd je grad u kojem je uvijek drago doći, u kojem imam puno prijatelja, uvijek kad dođem ne smijem se svima javljati jer nikad ne možeš jednostavno, nemaš vremena sa svima popiti kavu, ali drage uspomene i dragi ljudi, sada ih ide nabrajati, Božo pod broj 1. Da. I ta ekipa iz košarke najviše. Kad smo kod košarke, rekao bih da ste s ove taktičke gledišta možda kasno počeli da je trenirate, ako se ne varam, sa 14 godina. Vaša majka vas je naterala da se bavite nekim sportom. Da li je ona glavni krivac za to što ste postali danas? Pa ona je glavni krivac zato što nije me natjerala, jer ona mene nije nikad tjerala, niti ona naravno računala na to.
da bi ja treba biti neki igrač, nego ona je jednostavno, stao sam puno kući, čita romane, stripove, Zagori, grupa TNT, Alan Ford i to. I onda mi je rekla, ajde nešto treniraj, stalno si kući, ništa ne radiš i kako sam preko lita jednog narasta dosta. Eto tako, slučajno završio na košarku i svidjelo mi se društvo, u biti mi se svidjelo, nije sport kao sport. U početku nisam imao pojma. I to je to, ukratko. Dobro, da, naravno vraćat ćemo se na košarku kroz razgovor. Rekao bih da ste dosta privrženi svojoj supruzi Viktoriji i u svemu je javno podržavate. Uspeo sam da saznam, ispravite me ako grešim, da ste baš u super odnosima i sa tastom i taštom. To je danas retkost. Kako vi gledate na to? A to opet dolazimo na onaj razgovor od prije par minuta. Ili si dobar ili nisi dobar. Njeni su roditelji stvarno izvanredni, stvarno ih treba, kod nas se doli kaže, treba ih svićom tražiti. Tako da mi je opet jedna naša izrečica, upala mi je sikira o med. Da se vrati malo na košarku, sva priča te nadolazeće najtalentovanije generacije Jugoslavije datira još iz davne 87. i tog juniorskog prvenstva sveta u Bormiju, kada ste postali juniorski prvaci sveta. Da li danas iz ove taktičke gledišta smatrate da je to možda najdominantnija juniorska selekcija ikada u svetu košarke? Ili se možda malo preterao? Šteta, ne znam sad ovako preko ekrana, jel možete vidjeti, ja se odmah naježim, to je jedna spektakularna grupa ljudi, momaka, koja dan danas na Viberu ima svoju grupu Bormi 87 i u ovoj nevolji smo svakodnevno se družili, razne zajebanci, jedan drugome slali. Tako da je to jedna grupa koja je stvarno, mislim, zaslužuje svaku čast, počast, spomenik, nagradu za životno djelo, za taj dio ljudskosti, više nego za nekakve karijere, jer jednostavno kad neko 30 i kusur godina opstane, ali baš svi do jednog svakodnevnom kontaktu, to je nešto što jednostavno nema cijenu, nema neku vrijednost. Znaš, kad imaš nekog Picassa koji kažeš koliko to košta, nema cijene, nema vrijednost. Tako je ta grupa iz Bormija, nešto se u cijelom tim godinama, minjaju se brojevi, ljudi jednostavno nestanu i onda sad kako smo se malo intenzivirali s obzirom na ovu koronu, pa nije bilo Tonija, pa krene ekipa, di je Toni, zašto nema Tonija, krene neka zajebancija, odmah se nađe broj, odmah se šalje Toni, odmah Toni se spaja i odmah je to ko da nikad nije bilo nikakve pauze među nama. Je li Neša Ilić tu najveći zafrkant u toj grupi? A uvijek bio. Postoji mnogo tih anegdota vezano za tu priču iz Bormija, što je najbolje ilustrovano u filmu 250 stepenika, sigurno. Niste skrivali suze na premijeri filma, sećanja na neka srećnija vremena, na velike iskrena prijateljstva. Šta vas je najviše dirnulo tada? Pa jednostavno, prvo s nekim ljudima se nisam vidio dugo, stvarno dugo, niti pogubiš se kroz život to. I onda shvatiš u biti, kad vidiš taj prvi nekakav kontakt, onda ti to u jednoj sekundi sve bude jasno. Ko je šta, jednostavno raspadneš se emotivno i onda sve to šta si prošao kroz život zajedno ti jednostavno emocije navrnu i među nama je bilo toliko emotivno taj dan i toliko nakon tog dana smo i osnovali tu grupu i ponovo
ponovo se svi skupa povezali, ali baš ono što je simptomatično je da su baš svi su u toj grupi i svi se non stop javljaju kako ko može, kako ko stigne, ali to je grupa koja ima kilometarsku sad već nekakvu kolonu pisanja, zajebancija, videa, klipova, slika, čestitanja rođendana, imena djece, svega živoga. Tada ste rekli, baš se sećam, bio sam tu, emocije su zajebana stvar. Kakav je osjećaj bio dobiti najveći aplauz u Jugoslovenskom dramskom pozorištu? Pa bilo je fenomenalno. Baš nekako, mislim da su to ljudi primili sa nekim zadovoljstvom, iskrenošću, jer to je jedna priča koja nije hollywoodski film, koja nije izrežirana, koja ništa nije dodano, ništa nije oduzeto, to je tako bilo i mi smo svi jako ponosni na to. Da, nadovezao bih se, imam jednu informaciju koja ne znam koliko je javna, ali hvala autoru filma, rekao mi je da ste tada u nekom trenutku, nisam najbolje razumio da li nakon premijere samog filma ili dok se snimao film, seli i da li na motor ili auto, ne znam, ispravite me, i direktno otišli na tu čuvenu planinu Igman i ponovo, nakon 30 godina, istrčali tih famoznih 250 stepenika. Je li to istina? Je. Šta vas je nateralo na to? Pa, jednostavno, nedugo nakon toga sam otišao u Sarajevo, javio se naravno Abdiću. Ja govorim, slušaj druže, moram otići na Igman vidjeti. Nemaš ti pojma, to je bilo davno, bio si mlad u treningu, moga si sve, sad uđeš neke godine, više nema treninga. Ali ja to hoću izgurat ponovo i onda smo ja i on krenili. Tako mi se noge nisu oduzele, ne sjećam se nikad, ali smo izgurali obojica. Do kraja. Ko prije, ko kasnije, ali smo izgurali oboje, došli dogori i onda sam ja taj nekakav video uradak poslao režiseru filma i onda se to njima toliko svidilo da su stavili to na kraj filma. Jedan dio. Deo, da. Da, nedavno je izašao i film o vama, nažalost nisam imao priliku da ga pogledam, jel možete nešto više da otkrijete o tom delu? Pa, teško meni je pričati o tome jer je film o meni, međutim, ono što mogu reći to je da gledao sam ga do sad, ne znam, 20 puta i svaki put sam zaplakao. I ljudi koji su ga gledali u Splitu i Zagrebu su oduševljeni. Sad, meni je teško govoriti jer je to moja priča, moj život. Da. Ali opet je napravljen na način da je to tako bilo i da su sve su scene autentične, nema pituravanja, laganja, nego tako je bilo. Svi ljudi koji pričaju u filmu su ljudi koji su s menom na neki način povezani. I svi što su pričali, nikome nije ništa stavljano. Evo, ovo moraš reći, nego evo ti izvoli pričaj, šta god, evo ti pitanja, odgovaraj, radi šta hoćeš. Ja sam jako zadovoljan da skratim priču i nadam se da će situacija dozvoliti. Da, gledamo sam, recimo, dvi sam premijere mora otkazati. Zadar i Tuzla, Beograd je bio nekim pregovorima već. Da. Međutim, sad u zadnja 2 mjeseca stvarno nema ni smisla izaziva sudbinu, moramo slušati šta nam kaže struka, pa kad oni dozvole, ja se nadam da će to vrlo brzo onda otići u javnost. Klubsku karijeru, znamo svi, započeli ste u Jugoplastici. Dolaskom Božidara Maljkovića postajete 2 puta klubski evropski šampioni. Čitao sam, gospodin Maljković je znao reći da ste vi bili u sali u 7 sati ujutro, ostali timovi u 11. I da zbog tih 4 sata postali mašinerija kakva ste bili tada. Je li to ona priča koju vi stalno spominjete o krvavom radu i predanosti svih vas košarci? Pa ja često
kad me zovu negdje na nekakva predavanja, na nekakve, šta ti ja znam, evente gdje se priča o košarci i to, i onda me pitaju 100 pitanja i ja uvijek volim reći da moje iskustvo najbolje oslikavaju dvije stvari. Jedna je da je broj ponavljanja majka uspjeha. Sve drugo je laž. A druga stvar, možda i najvažnija. Jedini u životu kome si odgovoran za svoj rad ili nerad je ogledalo. Jer kad tebi trener kaže napravi 10 ponavljanja nečega i ti napraviš 9, taj jedan nisi ukrao njemu, nego si ukrao sebi. Ako ih napraviš 11, taj jedan nisi doda njemu, nego si doda sebi. Jer ti si taj koji će na kraju profitirati ili ići u nekakvu propast. A kad staneš pred ogledalo, onda ti ne treba trener reći igra si dobro, igra si loše, zajeba si to, zajeba si ono. Znaš ti to i sam. Svi mi znamo sve šta smo napravili dobro, šta smo napravili loše. Prema tome, kad si čist ispred ogledala, onda možeš sve drugo. Da, razumijem u potpunosti. Kada biste danas u 3 riječi morali da opišete tadašnju Jugoplastiku, koje bi to riječi bile? To je bila ekipa koja je bila rad, red i disciplina. Apsolutno 3 riječi koje najbolje oslikavaju tu ekipu. Raspitivao sam se dok sam se spremao za ovaj razgovor dosta kod starijih Splićana. I svi apostrofiraju kada se Toni Kukoč i vi zateknete u kafani da ste vi laki na novac za razliku od Tonija. Jel postoje neke anegdote među vama za to plaćanje računa ili...